Yego mu gihugu cya Kenya hafi ya buri muntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga yabonye akavideo kari gucicikana ka Perezida William Samuel Ruto ubwo yari kuvuga ijambo. Umwe mu bamurinda aratungurana amusanga aho yarari rwose ku karubanda ku mugaragaro, ndetse benshi batangiye kugenda bibaza uko byagenze, ndetse bari kwibaza ikibyihishe inyuma. Ni inkuru nje kukubwira gatanu kuri gatanu, gusa si yo yonyine ndibuze kukubwira. Ndibukubwire ko mu gihugu cya Pakistan abantu 20 baguye mu gitero cyagabwe kuri gari ya moshi ku munsi w'ejo. Rero ndaje ngo nkubwire ngo niki cyateye aba bantu, ni bande babikoze cyangwa se byemejwe ko ari bande babikoze. Byose kiye kubambi kugarukiraho. Nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe hano kuri The Quick Times News, ubundi ugikomeza ugenda ubone amakuru yose tugenda tukugezaho ya buri munsi mu buryo bugiye butandukanye. Reka mere mu gihugu cya Kenya, aho ku munsi w'ejo ubwo Perezida wa Kenya William Ruto yatunguwe n'umugabo utahise amenyekana wamusanze ku ruhimbi mu rusengero ruherereye mu gace ka Ganze mu ntara ya Kilifi, ariko abashinzwe umutekano bahita bamukumira. Byabaye ku munsi w'ejo tariki ya 24 Gicurasi, aho uyu mugabo yasanze Perezida William Ruto ku ruhimbi ndetse anamufata ku rutugu. Perezida William Ruto yaganirizaga bitabiriye icyo gikorwa nyine cyo kwishimira intambwe ya Kifini Jacobs, umunyakenya ukiri muto uherutse kugirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko. Nyuma y'amasegonda uyu mugabo yasanze Perezida Ruto aho yavugiraga ijambo, abashinzwe umutekano we bahise bihuta bamukuraho, ariko Perezida William Ruto yumvikanye asaba ko bamureka. Mu magambo ye yagize ati mumureke uwo musore. Nyuma rero abantu bimaze gusa naho bisubira mu buryo, Perezida William Ruto yavuze ko uwo musore yageragezaga amahirwe ndetse yizeza ko aza guhura nawe bakaganira. Ati uriya musore nta kibazo afite, ntekereza ko yigiye kuri Fikrini Jacobs ko habonetse amahirwe adakwiye kuhapfusha ubusa. Ni umuntu mwiza, yageragezaga kureba ko yabona amahirwe. Perezida rero William Ruto kandi yashimiye Fikrini Jacobs wemeye kubahiriza inshingano z'ubuyobozi mu mwanya yashyizwemo ku myaka ye 31. Yavuze ko azakomeza kumutoza kugira ngo akomeze amutegurire kuba umuyobozi mwiza w'ahazaza. Ati nishimira gufasha abantu kuba beza kundusha. Ibi bigaragaza ko ubuyobozi twizera ko abakiri bato bagira uruhare rw'ingenzi mu iterambere ry'igihugu cyacu. Perezida kandi William Ruto yijeje ko agiye gufasha mu guteza imbere igice cya Kifini, kubaha ibikorwa remezo ndetse n'imihanda ndetse n'ibindi bifasha abahatuye bakabiteza imbere ndetse bakanabyubaka neza cyane. Ubwo rero benshi bagiye babona uyu mugabo wasanze William Ruto aho yarari kuvugira ijambo. Benshi baravuga bati buriya yaba ari n'ikihebe, ese yaba ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ese yaba ari uwatumwe. Ariko urabyumva ko nyine bigiyeho umucyo, nta mutima mubi, ni uko yarashaka kugira uburyo yafatirana amahirwe nk'uko Perezida William Ruto yabitangaje ku mugoroba nyine ubwo aganira n'itangazamakuru, nyuma y'uko yaramaze kubona ibyabaye n'ubundi kuri uriya mugabo wamusanze aho yavugiraga ijambo. Twerekeza rero mu gihugu cya Pakistan, aho ku munsi w'ejo ku cyumweru gishize nyine mu mujyi wa Quetta mu ntara ya Balochistan mu majyepfo y'Iburengerazuba bwa Pakistan, aho habaye igitero gikomeye mu nzira ya gari ya moshi.
umubare w'abapfuye aka kanya ukaba umaze kugera kuri 23, abakomeretse bakaba barenga 70. Iki gitero rero cyemejwe n'umutwe w'inyeshyamba za Boko Haram Liberation Army, ndetse avuga ko urwanira ubwigenge bwa Balochistan kuri leta ya Pakistan. Muri iyi minota rero ubwo byabaye mu gitondo cyo ku cyumweru, gari ya moshi y'abagenzi yari iri mu nzira inyura muri Quetta igiye ubwo yahuraga nyine n'imodoka yuzuye ibisasu yaturikiye hafi y'umurongo wa gari ya moshi. Iyi modoka rero yaturitse igihe gari ya moshi yari igeze hafi, bituma imodoka ebyiri za gari ya moshi nyine ubwo abantu bazi gari ya moshi biriya bice byayo uko ari bibiri bisa naho byangizwa n'ibisasu. Tangabuhamyo rero bari muri iyo gari ya moshi bavuga ko icyo gisasu ibyo bisasu byari biri muri la modoka yaturitse ngo byari bikomeye cyane. Umwe rero waganiriye n'itangazamakuru yagize ati nari hafi y'umurongo aho ibisasu byaturikiye, gusa sinemera uko twarokotse n'ubu ngubu simbyiyumvisha kuko guturika kwari gukomeye. Polisi rero ya Pakistan ivuga ko igisasu cyaturitse cyari gikomere cyane, ndetse ngo cyari gitwawe n'umuntu wigambye, ndetse bakanavuga ko ngo byari ibisasu nyine ngo byari byateguwe na Pakistan. Umutwe wihariye kuri iki gitero ni Boko Haram, niyo ibasa naho babyegekaho. Uyu mutwe rero wa Boko Haram umaze uvuga yuko imyaka myinshi urwanira ubwigenge bwa Balochistan, ngo bazakomeza no kuburwanira, ngo usibye n'ibi bisasu ngo bazakomeza no kugenda ngo batera ibindi bisasu. Igitero rero kigaragaza ibibazo bibiri bikomeye. Icyambere ni umutekano w'abagenzi basanzwe bakoresha gari ya moshi zisanzwe, ndetse abenshi muri bo n'abasirikare ndetse n'imiryango yabo bajya mu bice bitandukanye. Ikibazo cya kabiri gisa naho cyagaragaye nyuma y'iki gitero nuko ari ikibazo cya politike, kuko leta ya Pakistan ivuga ko Balochistan rero ngo ifatwa nkaho ari umutwe w'iterabwoba utavuga rumwe na leta. Ubwo rero iyo bakigabyeho ibitero ndetse bakagaba ibitero kuri gari ya moshi, kandi twabonye ko zikunda gukoreshwa n'abantu by'umwihariko basirikare ndetse n'imiryango yabo baba bashaka kuganisha n'ubundi ku cyo nakwita nk'abanyapolitike. Rero igitero cyo kuri iki cyumweru ni igihamya yuko umutekano wa Pakistan ukiri ikibazo cyane gikomeye, cyane mu mujyi wa Balochistan. Abantu 23 nibo bamaze gupfa, imiryango yabo rero iri mu cyunamo, kandi igihugu cyose kiri mu gahinda. Uyu mutwe w'iterabwoba rero ngo ukomeza unavuga ko itazahagarara nyine kugeza ibisasu cyangwa kugaba ibitero ku bigi itandukanye hariya mu gihugu cya Pakistan, ndetse bakanavuga ko ikibazo gisigaye ari icya leta ya Pakistan, ngo barebe ko izakemura ikibazo bafitanye kugira ngo bahagarike ibi bitero. Ubwo rero tuzakomeza nyine turebe ikizagenda gikorwa hagati y'iyi mitwe y'iterabwoba hariya mu burasirazuba bwa Aziya. Ntago biba byoroshye cyane. Ubwo rero natwe tuzakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru 5 kuri 5. Je nitwa Pasi Govinda, kandi subscribe, like and share ndetse na comment hano kuri The Quick Times News, ubundi ukomeze kugenda ubona amakuru agiye atandukanye. Ndagushimiye cyane.